mangkadi rapa lan kombongan sisola to marapu temo la diosok batu kami taranakan kaki nami la to marapu untangaran indeh sara la kombongan mi tu umpana ata maalalan aluk la tondok tu umpana ata maalalan ada sia to mahaparenta rondong kan solanasa angkipana ata isi turu pak porayami umpo buntu anak kaborok mi puang ki puang Yesu ki mas sambayang amin. Ya, selanjutnya saya serahkan ke Ambek. Totemo la di paranduk mo bila nanang kamu dibungka lan doa namanya di angka tu batang rabu kudumai patei dolo tebe inde tobok ki tebe dolo na mana ya tu terong namang kada ko to kedumi inan na tu tomate dako susi tunangka di kombongan kumua dia tu la dolo bungkai itu di sana kumua karampungnya mau tu rombongan PKK sia gereja. Jadi dalam rombongan kita mana foto solan masang pada tanda itu temo kumua siu mau solan masang tira tongkon nah sialo apa te mana rampuna pira jadi ia tu mentu PKK ko udah anaden tu madok ko lalata masang kerampuan dolo sia ia temi kita solan masang di gereja lalana masyarakat nah jadi yang mau tu di perampo tu acara lah tapugo tu temote ulang ini cinta terong ko mangkasya memprak nabasa piso tu bayi tu di sana memate itu jadi yo mau tu terong mau ulang ini jaringan mika apa jaringan biasa ya beru-beru dia anu dulu ya Pilih. Naik atas. Angkat pilih. Pilih sini semua mas. Adik keluarin nanti. Ini mau nina sekolah dulu. Aku mau tinggi nak.